Se prenesit od Ebu Dher radijallahu ta'ala anhu, kale, verit Ebu Dher, tarakana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wama ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawai illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Nemat ostavljeno pratenikut sallallahu alaihi wasallam. Verit, nemat nijedna ptica što mafta sa ne izvinite krilja na nebo, osven što pratenikut sallallahu alaihi wasallam ima daje neznanje za to. Posle verit, kale, fa kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ovdje zabidađi tije što stave novotarije govorata. Što velit? Ma baqija še'un yuqarribu min al-jannati wa yuba'idu min an-nari illa wa qad buyyina lakum akhrajahu at-Tabarani. Velit poslanikot sallallahu alaihi wasallam, nema nešto što ve dobliž vid do džennet i nema nešto što ve odaleće od oganot na džehennemot osven vije objasna. Najispomnatno. Ovaj hadis go prenesvit Tabarani vo njegovi od Mu'jam al-Kabir i ovaj hadis je sahih Šejh Albani rahimahullahu ta'ala go pravi sahih.